ассалому алайкум тамошобинони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. имрӯз таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. зимни баргузории маҷлис масъалаҳои вобаста ба рушди иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурӣ дар марҳилаҳои гуногун мавриди баррасӣ қарор гирифт. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 3 март таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис нахуст дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2022-2023 ҳисоботи вазири рушди иқтисод ва савдо Завқӣ Завқизода шунида шуд. таъкид гардид ки ҳадаф аз таҳияи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудани супоришу тадбирҳо вобаста ба ҳалли масъалаҳои омодагии соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2022-2023 мебошад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд ки бо мақсади таъмини фаъолияти мунтазам ва самарабахши соҳаҳо ва ҳамоҳангсозии корҳо дар давраи тирамоҳу зимистон нақшаи чорабиниҳо тасдиқ гардида дар самти омодасозии соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ ба мавсими тирамоҳу зимистон ситоди ҷумҳуриявӣ таъсис дода шавад. дастур дода шуд ки вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо, корхона ва ташкилоту муассисаҳо то санаи 10 ҳар моҳ ба вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд. вазорати рушди иқтисод ва савдо бошад то санаи 20 ҳар моҳ оид ба рафти иҷрои нақшаи чорабиниҳо ба ситоди ҷумҳуриявӣ ҳисобот манзур намояд. сипас дар кори маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нотариати давлатӣ ва дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва 12 хулосаи ҳукумати мамлакат ба як қатор қонунҳои конститутсионӣ ва қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима гардида барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. дар кори маҷлиси ҳукумати кишвар инчунин масъалаҳо дар бораи барномаи маҷмӯии давлатии тайёр намудани кадрҳои низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои давраи то соли 2030, дар бораи барномаи рушди соҳаи ҷангал барои солҳои 2022-2026, дар бораи барномаи рушди соҳаи харгӯшпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 ва дар бораи қоидаҳои андозбандии фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолияткунанда баррасӣ гардид. баъди муҳокимаи масъалаҳои маҷлиси ҳукумат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои ҳукумати мамлакат, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, вазорату идораҳои давлатӣ ҷиҳати дар амал татбиқ кардани нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷрои супоришҳои қаблии президент, дастурҳои маҷлиси навбатии ҳукумат, вусъати корҳои ободонӣ, ташкили дурусти корҳо оид ба кишту кори баҳорӣ, истифодаи самараноки заминҳо, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, боло бурдани иқтидори содиротии кишвар ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз супоришҳои мушаххас доданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва сохторҳои дахлдор супориш доданд ки барои ғанигардонидани бозори истеъмолӣ аз ҳамаи имкониятҳо истифода бурда дар моҳи шарифи Рамазон шаҳрвандонро бо маводи ниёзи аввал пурра таъмин намоянд. дастурҳои дигар ба масъулини соҳаҳои иҷтимоию хизматрасонӣ бобати ташкили дурусти кор ҷиҳати таъмини хизматрасонии сатҳи баланд ба мизоҷон аз ҷумла дар меҳмонхонаҳо, ошхонаву тарабхонаҳо, инфраструктураи сайёҳӣ дода шуд. бобати ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон ба кишвар ва таъмини ҳаракати бемамонияти шаҳрвандон супориш дода шуд
که با استفاده از نرخ‌های دسترس خطسرهای نوی پرواز طیاره‌ها تشکیل کرده شود. تأکید گردید که خدمت‌رسانی نیز در این سمت باید به طلبات سطح بین‌المللی مطابق گردانده شود. یادآور میشم که طبق سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از پیامشان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از 26 دکبر سال 2019 کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов چاپ شده تقسیماتش به شهر و ناحیه‌ها شروع گردیده بود. نشر کتاب تاجیکان و دسترس کردن آن به هر یک عائله کشور باز یک اقدام وطن‌دوستانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بوده در راه درک خودآگاهی و خودشناسی نورسان و جوانان نقش باسزا می‌گذارد. در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان و پرزیدنت مملکت شخصان مسئول حسابات دادند که به همه عائله‌های کشور کتاب تاجیکان پرره دسترس گردید. در آخر مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان سرور دولت محترم امامعلی رحمان به نمایندگان حکومت کشور که در چهاربینی‌ها با افتخار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های جمهوری وابسته شده بودند سپارش دادند که دوام 10 روز به شهر و ناحیه‌ها رفته باید به سفربر کردن مردم با وسعت کارهای صحرایی، آبادانی، بنیادکاری، استفاده ثمراناک زمین‌های کشت، به خصوص زمین‌های نزدیک حولگی با شهروندان کاربری نمایند. امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده جلسه نوبتی اجلاسی سوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. در اجلاسی مسئله‌ها درباره تصدیق کنونسیای بین‌المللی عاید به مبارزه با عمل‌های تروریسم ادرایی در خصوص سازشنامه دایر به همکاری دولت‌های اشتراکچی اتحاد دولت‌های مستقل در ساحه معاملات با پرتاب‌های تجهیزات الکترونی و الکترotexنیکی در خصوص پروتکل درباره وارد نمودن الوه‌ها به سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان درباره مسافرت متقابله شهروندان از 9 مارس سال 2018 در خصوص پروتکل درباره وارد نمودن تغییرات به سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری ازبکستان درباره پیشنهاد متقابله قطعه‌های زمین برای ساختمان بناهای نمایندگی‌های دیپلماتی جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان و جمهوری ازبکستان در جمهوری تاجیکستان از 17 آگوست سال 2018 لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره استحصالات اجرا و لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییر به قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. مسئله‌های روزنامه اجلاسی را به وکیلان مردمی مسئولان ساحوی از یک قطار مقامات دولتی معرفی نمودند. از روی همه مسئله‌های محاکمه گردیده قرارهای دخلدار قبول کرده شد. امروز در وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان جلسه کمیته ملی راهبری کننده عاید به بررسی برنامه قالبی سازمان ملل متحد دایر بر رشد استوار برای سالهای 2023-2026 و رونمایی حسابات سالانه سازمان ملل متحد در سال 2021 برگزار گردید. تفصیلات در این خصوص. جلسه کمیته ملی راهبری کننده عاید به بررسی برنامه قالبی سازمان ملل متحد دایر بر رشد استوار برای سالهای 2023-2026 و رونمایی حسابات سالانه سازمان ملل متحد در سال 2021 با اشتراک راهبران وزارت و اداره‌ها، نمایندگان اگنتی‌های سازمان ملل متحد برگزار گردید. ضمن جلسه نشاندادهای اساسی برنامه قالبی سازمان ملل متحد دایر بر رشد استوار برای سالهای 2023-2026 معرفی کرده شد. تذکر داده شد که این برنامه قالبی میان حکومت جمهوری تاجیکستان و سازمان ملل متحد در اساس دورنمه‌های استراتژی دولت از جمله در زمینه استراتژی ملی رشد و برنامه رشد میان مهلت، هدف‌های رشد استوار و مقصدهای ملی، هدف‌های تاجیکستان در سمت حفظ حقوق انسان و برقرارسازی بعد پاندمی کووید 19 تهیه گردیده است. طبق استراتژی‌های برنامه نوی قالبی تا سال 2026 نظام خدمت‌رسانی در بخش‌های تندرستی، تامین امنیت حوزه‌واری و غذا، معارف و حفظ اجتماعی اهالی بهتر خواهد شد. ضمن در دایره همین برنامه تا انجام تطبیق آن فعالیت مقامات دولتی و بخش خصوصی بابت عملی سازی سیاست اینوواسیونی و گندری و عملی سازی اقتصادیات سبز و دیگر سمت‌های افضلیت‌ناک در نظر داشته شده است. ناطقان اثنای رونمایی برنامه قالبی سازمان ملل متحد دایر بر رشد استوار برای سالهای 2023-2026 سمت‌های آینده‌دار و مفید این طرح را شرح داده تطبیق عملی آن را مفید ارزیابی کردند. رونمایی حسابات سالانه سازمان ملل متحد در سال 2021 و تدبیرهای سامان یافته طریق ساختارهای عملکننده سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان از قسمت‌های دیگری جلسه نوبتی بود.
مسابقات قهرمانی آسیا اوید به دوچرخه سواری در شاهراه با شرکت بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور قاره در تاجیکستان دایر گردید. این چاره‌بینی منطقوی از لحاظ تکنیکی یکی از مشکل ترین مسابقه ها محسوب می شد و دوشنبه با وجود باری اول میزبانی را به دوش گرفتن توانست از عهده تشکیل و برگزاری آن به خوبی برآید. نتیجه روز آخر رقابت های ولوسپیدرانان در شهر همکاران ما. در روز آخری برگزاری مسابقه قهرمانی آسیا اوید به دوچرخه سواری در شاهراه رقابت‌ها به طور زیل صورت گرفتند. اشتراکچیان وابسته به سن سال و عنوان‌های خود به چند گروه از 19 ساله تا 34 ساله، از 35 تا 39، از 40 تا 44، 45 49 و از 50 ساله بالا جدا گردیده در دو مسافه 61 و 111 کیلومتر پایگاه انجام دادند. پایگاه دوچرخه سواری بین ورزشگران، هوسکاران و استادان این نمود ورزش صورت گرفت که در مجموع در رقابت‌های مذکور 84 نفر اشتراک نمودند که از این تعداد 30 نفر ورزشگر، باقی دیگران در گروه هوسکاران رقابت نمودند. بعد از طی نمودن مسافه معین پلتون به گروه‌ها جدا شد. ورزشگران جوان در صف پیش حرکت نمودند. باید گفت که در این پایگاه از 19 ساله تا 50-60 ساله را دیدن ممکن بود که بالای دوچرخه در مسیر حرکت میکرد. باید گفت که دوام 6 روز پایتخت تاجیکستان مکان ترغیب این نوع نقلیاتی از لحاظ اکولوژی تازه و معرفی دوشنبه اینچنین طبیعت ناتکرار و منظره‌های زیبای کشور گردید. مورد ذکر است که دوچرخه با سلامتی انسان فایده کلان داشته. در زمانی که حرکت‌های زیادی نقلیات و فعالیت زواد و فابریکه‌ها با اکولوژی تاثیرگذار است، دوچرخه بهترین نقلیات برای صرف بودجه عائله و تازه نگاه داشتن محیط اکولوژی می باشد. همزمان دوچرخه برای بهتر نمودن سلامتی نقش مهم خواهد بازید. محض این عامل‌ها را به نظر گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه چمپیونات آسیا اوید به دوچرخه‌رانی را میزبانی نمودند تا نفران زیاد از نزدیک این زیبایی‌ها را ببینند و بیشتر از دوچرخه استفاده کنند. دستگیری مختصر بود که ما این قدر مسافه دراز رو طی کردیم. خوشبختانه از همین کمند دوشنبه یکی که ما اشتراک کردیم 2 تا زلطه مدال، 2 تا مدال طلا شد که این برای ما یک شرف است. بعد از طی نمودن مسیر 61 و 111 کیلومتر غالبان و جایزه‌داران آخرین روز رقابت‌های مسابقه نیز معین گردیدند. کمیته تدارکات چمپیونات با 5 گروه یا کاتگوری اشتراکچیان مدال و افتخارنامه تقدیم نمود. در بین ورزشگران جوان از 19 تا 34 ساله باز هم نشان طلا را نمایندگان ازبکستان به گردن آویزان نمودند. در این سن سال بهزاد بیگ رحیمبویف مقام اول را اشغال کرد. نمایندگان کشور عراق مهدی البته و احمد الریکبی برندگان نشانهای نقره و برنجی گشتند. در بین ورزشگران از 34 تا 39 ساله خالد علی البولشی از دسته الشفر امارات متحده عرب و دریافت نشان طلا مشرف گردید. ورزشگر پاکستان علی جواد همچون نفر دوم به مره رسید. زینه سوم را در این سن سال بهزاد حکیموف ورزشگر تاجیکستان به دست آورد. вадим Яжиков از قزاقستان در میان اشتراکچیان 40-44 ساله با گرفتن نشان طلا دست یافت. بعد از وادیم در این سن سال تنها یک نفر نماینده تاجیکستان رامین خودویف به مره رسید و نشان نقره را به گردن آویزان نمود. من محمد سعید شاروپов هستم، سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان. امروز کاتگوریای استادان ورزش بود که ما 10 نفر از نمود کاتگوریای ماستر اشتراک کردیم و توانستیم که در این سبقت مسابقات 2 مدال طلا به دست آوردیم. دو ورزشگر تاجیکستان الکساندر ایگونین و بحریدین ایسامودینوف در سن سال 45-49 با گرفتن نشان طلا و نقره دست یافتند. با شرافت زحمت‌های کشیده الکساندر ایگونین باری اول در چمپیونات آسیا اوید با دوچرخه سواری سرود ملی تاجیکستان در میدان دوستی صدا داد.
охирин нафароне ки дар ин чорабинӣ ба болои сурфаи ифтихорӣ даъват шуданд, ин ашхоси аз 50 сола боло буд ки Павел Салеев аз Тоҷикистон зинаи сеюмро ишғол намуд. Мақоми дуюмро намояндаи Муғулистон Чаргав Гавааҷев аз они худ намуд ва чемпиони Осиё миёни собиқадорон Ринат Батиршин гардид. Ёдовар мешавем ки Ринат Батиршин собиқ сармураббии мунтахаби дучархасавории Тоҷикистон буда ҷавонони зиёдеро дар ин риштаи варзиш тарбия намудааст. Эмоции, которые я сегодня переживал, это не передать словами. То есть я благодарен, что в наш Таджикистан пришел велоспорт большой. Мы хотели все-таки как велосипедисты, да, тоже показать, что мы здесь есть. И мы хотим выступать намного лучше, намного чаще и намного успешнее. Ну, не все зависит, к сожалению, от нас. Ну, все, что мы сегодня могли сделать, мы сделали. Эмоции, конечно, переполняют сердце. Гимн Таджикистана для меня очень родной. Это моя родина. Я коренной житель. Я тренер по велоспорту. И хотел бы, чтобы больше детей и молодежи приходили, ездили на велосипеде и поднимали флаг нашей страны. ғолибони гурӯҳи ҳаваскорон низ муайян гардиданд ки ҳамаи мақомҳои ифтихориро намояндагони дастаи Алшафари Амурати Муттаҳидаи Араб ба даст оварданд. Ба ин се тан аз нафарони муваффақ низ медали ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. аз рӯи маҷмӯи имтиёзҳои ҷамъовардашуда ғолибон аз рӯи натиҷаи даставӣ низ маълум шуданд. дастаи Тоҷикистон мақоми сеюмро аз они худ кард. тими мунтахаби велосипедронии Покистон дуюм ва мақоми аввалро бошад дастаи Ироқ моли худ гардонид. натиҷаи баландтаринро дучархасаворони тими Алшафари Амурот нишон доданд ва ба ҳайати ин даста низ ҷоиза тақдим гардид. ёдовар мешавем ки саҳми иттиҳодаи мотосиклронҳои кишвар низ дар баргузории ин чемпионати Осиё назаррас унвон мешуд ва ба ҳамин хотир Кумитаи тадорукот ба мотосиклронҳои кишвар низ ифтихорномаҳо тақдим намуданд. ёдовар мешавем ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ҳамбастагӣ бо дигар ниҳодҳои зиддахл тавонистанд ин мусобиқаро дар сатҳи баланд баргузор намоянд ва беш аз 400 меҳмон аз 27 кишвари дунё давоми як ҳафта дар Тоҷикистон буданд ва аз меҳмоннавозии тоҷикон сарфароз гаштанд. чорабинии мазкур бо гузашти иттиҳодаи мотосиклронҳои Тоҷикистон ки дар кӯчаҳои шаҳр бо парчами миллӣ давр заданд расман пӯшида эълон гардид. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон садҳо муассисаҳои соҳаи тандурустӣ бунёд ва мавриди таҷдиду навсозӣ қарор гирифтанд. ин раванд имкон дод ки хадамоти тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар ва сифати ташхису муолиҷаи беморон хубтар ба роҳ монда шавад. дар заминаи сиёсати иҷтимоӣ роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи дурдасти Лағш бинои бунгоҳи нави саломатӣ ба истифодабарӣ дода шуд. дар рӯзҳои таҷлили ҷашни наврӯз дар ҷамоати деҳоти пилдуни ноҳияи Лашт бинои нави маркази саломатӣ мавриди истифода қарор гирифт. бинои маркази саломатӣ дар ҳамкории мақомоти иҷроия бо ташкилотҳои ҳамкор сохта ба истифода дода шуд. бино бо таҷҳизоти ҳозиразамон муҷаҳҳаз гардонида шуда ба аҳолии ҷамоат ва атрофи он хизмати тиббӣ мерасонад. сокинони ин ҷамоат аз бунёди иншооти мазкур ки аз дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд изҳори миннатдоригӣ менамоянд. миннатдоригии худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем ки барои мо чунин маркази замонавиро сохта ба истифода додан. ин марказ саломатӣ аз 4 ҳуҷра иборат мебошад. ҳар як ҳуҷра аз таҷҳизоти замонавӣ таъмин мебошад. дар ин марказ саломатӣ 7 нафар кор ва фаъолият мекунем ва бо 3 деҳаи ҷамоати деҳаи пилдон мо хизмат мекунем. аҳоли мо аз 3185 нафар иборат мебошад. маркази саломатии навбунёд аз ҳуҷраҳои хизмати тиббии оилавӣ бо фарогирии ташхису табобати бемории калонсолон, занону кӯдакон, хизмати момодоягӣ, солимии модару кӯдак, эмкунӣ ва кӯмаки фаврии тиббӣ иборат аст. дар маркази саломатии деҳаи пилдон бо шабакаи гармидиҳии мустақил, иншооти хоҷагидорӣ,
амбор ва нуқтаи санитарию гигиенӣ сохта шудаам ки инфраструктури зарурии табобати муассисаи тиббиро ташкил медиҳад. дар баробари бунёди бинои замонавӣ ва фароҳам сохтани шароити хуби корӣ, таъмини дастгоҳу таҷҳизоти муосир барои баланд бардоштани хизмати тиббӣ дар деҳот мусоидат менамояд. таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз дар муассиса ва идораҳои гуногун идома дорад. аз ҷумла дар осорхонаи миллии тоҷикистон ба ин муносибат чорабинӣ бо шукӯҳи идона баргузор гардид. ҳамкоронамон дар ин базми наврӯзӣ иштирок доштанд ва дар ин бора гузориш медиҳанд. роҳбарият ва кормандони осорхонаи миллии тоҷикистон бо ташкили як барномаи фарҳангӣ ҷашни байналмилалии наврӯзро истиқбол намуданд. лозим ба зикр аст ки давоми рӯзҳои таҷлил аз ин ҷашни некпаю фархунда осорхонаи миллии тоҷикистон ҳамарӯза фазои идона дошт ва дар ин рӯзҳо нафарони зиёдро барои тамошои гӯшаҳои алоҳидаи осорхона ки ба ҷашни наврӯз бахшида шуданд қабул намуд. акнун дар ин ҷо намоиши дигари ҷашнӣ ифтитоҳ ёфт ки гулдӯзӣ ва навъҳои гуногуни онро дар бар мегирад. дар расми ифтитоҳи намоиш ва чорабинии фарҳангӣ директори осорхонаи миллии тоҷикистон аҳлиддин ибодуллозода тамоми кормандони муассисаро ба муносибати иди байналмилалии наврӯз табрику таҳният гуфта зикр намуд ки наврӯз яке аз идҳои миллии тоҷикон ба шумор рафта он аз қаҳри асрҳо сарчашма мегирад. гуфта шуд ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо талошу заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷашни наврӯз мақоми байналмилалиро касб намуд. созмони милали муттаҳид дар навбати хеш аҳамияти умумибашарии ин оини бостониро ҳамчун падидаи хиради созанда, таҷассумгари фалсафаи таҳаммулгароӣ, сулҳу ваҳдат, ҳамзистии осоишта, нишони арҷгузорӣ ба таъриху тамаддун ва анъанаҳои ниёгон ба аҳли башар муаррифӣ ва эълон намудааст ки ин боиси ифтихори ҳар як фарди ватандӯсти кишвар мебошад. дар ин маросим барои саҳми назар аст дар ҳифз ва нигаҳдории осори фарҳангию бостонӣ роҳбарияти осорхона чанд тан аз кормандонро бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ намуданд. дар баробари ифтитоҳи намоиши гулдӯзиҳои ҳудуди имрӯзаи тоҷикистон дар осорхонаи миллии тоҷикистон як намоиши дигари ҷашне ки ба муносибати наврӯз ифтитоҳ гардидааст, ин ҳам тасвири ҷашни наврӯз дар асарҳои рассомони тоҷикистон ба ҳисоб меравад ки ин дар яке аз дигар толорҳои намоиши осорхона мавриди ифтитоҳ қарор гирифтааст ва дар он яъне ки намунаҳои гуногуни санъати тасвирӣ ва амалии ниёгони мардуми тоҷик аз қабили ҳунари рассомӣ, кандакорӣ дар рӯи чӯб, кундал ва дигар ҳунарҳо дида мешаванд. дар қисмати дигари чорабинӣ аз ҷониби кормандони осорхона барномаи рангини фарҳангӣ иборат аз шеъру сурудҳо ба деҳаву саҳначаҳо пешниҳод гардонида шуд. лозим ба зикр аст ки ҳайати кормандони ин муассисаи фарҳангӣ на танҳо дар ҳифз ва нигаҳдории ёдгориҳои миллӣ нақши босазо мегузоранд, балки дар пешниҳоди барномаҳои фарҳангӣ низ ҳунару маҳорати баланд доранд. дар чорабинии идона ба муносибати иди наврӯз ҳунармандони ансамблу гурӯҳҳои ҳунарӣ низ иштирок намуда бо суруду таронаҳои дилнишин ба ҳозирин фараҳу шодӣ бахшиданд. гуфтан ба маврид аст ки дар осорхонаи миллӣ ҳам масъула бахшида ба ин ҷашни баҳору зебоӣ чорабиниҳои гуногуни илмӣ ва фарҳангӣ баргузор карда мешаванд ки ҳамаи инҳо маҳз ба хотири таҷлили сазовори ҷашни байналмилалии наврӯз ва ҳифзу расонидани он ба наслҳои оянда мебошад. дар корхонаву ташкилот ва муассисаҳои шаҳри турсунзода ҳам тантанаҳои ҷашнӣ боиси сарҷамъии ҷомеаҳои меҳнатӣ мегарданд. донишҷӯёну омӯзгорони литсеи касби техникии шаҳри турсунзода низ ин ҷашни бостониро бо шаҳомати махсус таҷлил карданд. гузориш дар ин бора. наврӯз яке аз маҳбубтарин ҷашнҳои таърихӣ ва фарҳангии халқи тоҷик буда ҳамчун рамзи офариниши ҳаёт, оғози тозаи зиндагӣ аз давраҳои дур то ба имрӯз расидааст. тантанаҳои наврӯзӣ дар шаҳру деҳаҳои шаҳри турсунзода бо як шукӯҳ шаҳомати хоса идома доранд. дар сайни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 91 ба номи Насрулло Раҳматуллоеви деҳаи шунуки ҷамоати деҳоти Қаратоқи шаҳри турсунзода чорабинии наврӯзӣ бо иштироки муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12, 13, 35, 37 ва 91 гузаронида шуданд. дар ин ҷо намояндагони ҳар мактаб намоишгоҳҳои наврӯзии худро ба маърази тамошо гузошта буданд. онҳо иди байналмилалии наврӯзро бо хурсандии бузург истиқбол намуда ба ифтихори он базму тараб ва чорабинии хеле ҷолиб оростанд. занҳои ҷамоати деҳоти Қаратоқ дар болишдӯзиву зардӯзӣ ва дӯзандагиву бофандагӣ ҳунари беҳамто доранд ва дар ин чорабинӣ беҳтарин маҳсули ҳунарҳои мардумӣ ва ихтироъкорони ҷавон пешниҳоди ҳамагон гардид.
бахусус гулдухтарону бонувон бо пироҳани нави идонаву миллӣ ва сурури беинтиҳо ба пухтани хӯрокҳои миллӣ сумалаку гандумкӯча ва самбӯсаҳои гиёҳин машғул буданд. Тибқи суннатҳои ниёгон ҳафтчин ва ҳафтчин зебу зиннати дастурхони наврӯзӣ аст. Дастурхони наврӯзӣ ҳар як мактаб бо 7 навъи неъмат бо ҳарфи ш ва 7 навъи неъмат бо ҳарфи с оро дода шуда буданд. Беҳтарин ғизову хӯрокҳои наврӯзӣ ва миллиро кадбонҳо омода карда буданд ва ин ҳунари хӯрокпазии онҳо дар ин чорабинӣ баҳои сазовор гирифт. Пас аз анҷоми тамошои намоишгоҳҳои наврӯзӣ дар варзишгоҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 91 ҷамоати деҳоти Қаратоқ байни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12, 13, 35, 37 ва 91 шаҳри Турсунзода озмуни наврӯзӣ сурат гирифт. Дар оғози озмун роҳбари дастгоҳи кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Хонзода Абдурахмон ва раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода Ҳабибуллозода Нурулло ҳамагонро бо зеботарин ҷашни ниёгон Наврӯзи оламафрӯз табрик намуда қайд карданд, ки дар баробари айёми шукуфоии Наврӯз ҷашни олии маънавӣ ба ҳисоб рафта ҷиҳати баландбардоштани рӯҳияи ҳамдилӣ ва самимияту ваҳдати байни инсонҳо заминаи маънавӣ фароҳам овардааст. Озмуни наврӯзӣ аз 6 шарт иборат буд: таҳияи газетаи деворӣ, тасвири баҳору наврӯз, саломнома яъне шиносоии дастаҳо, қироати шеър дар вазъи наврӯзу баҳор, бадиҳахонӣ, рақси гурӯҳӣ бо либосҳои миллӣ ва суруд дар васфи наврӯз ва баҳор. ҳар як даста кӯшиш мекарданд, ки дар ҷараёни озмун маҳорату малака ва истеъдоди волои хешро нишон дода ҷои сазоворо насиб гарданд. қобилияти хуби иштирокдорон дар рафти озмун баръало дида мешуд ва маълум гашт, ки онҳо ба шеърхониву сурудхонӣ майлу рағбат ва завқи беандоза доранд. рақсҳои зебо ва истеъдоди баланди ҷавонписарону ҷавондухтарон ҳамаро ба ваҷд оварданд. дар ҳақиқат ҳам онҳо чусту чолокӣ ва малакаи хеле хуб зоҳир намуданд. дар ин озмун дастаи мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 ҷойи аввал, мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ҷойи дуюм ва мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 91 ва 37 ҷойи сеюмро ишғол намуданд. ғолибони озмуни наврӯзӣ ва ғолибони соҳибистеъдоди озмунҳои ҷумҳуриявии ин мактабҳо аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Ҷамшед Раҳматуллоев бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва маблағҳои пулӣ қадрдонӣ гардиданд. Инчунин сарварони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 91, 12, 13, 35 ва 37 аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода барои хизмати арзанда дар беҳдошт ва тақвияти таълиму тарбияи хонандагон ва ҳиссагузорӣ дар ободонӣ ва рушди маҳал бо ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. Дар охири чорабинии Наврӯзӣ бо иштироки овозхони шинохтаи ҷумҳурӣ Нигина Амонқулова барои болидагии хотиринеки ҳамагон барномаи ҷолиби идона сурат гирифт, ки он боиси хурсандиву рӯҳбаландии аҳли тамошобинон гардид. вилояти Хатлон иқлими хоси худро дошта, айёми кишту кор дар ин мавзеъ нисбатан барвақттар оғоз мегардад. боду ҳавои ин минтақа гарм буда, истифодаи замин ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ барои сокинон роҳи асосии даромад ва пешбурди зиндагӣ маҳсуб меёбад. ҳамин аст, ки масъулин бо истифода аз таҷрибаи деҳқонони асил дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят кишти пунбадонаро оғоз бахшиданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус омода шудааст. با فرو رسیدن فصل بهار تشویش مردی دهقان بیشتر می‌گردد، زیرا محض در این ایام شام با کش و شنودن زراعت‌های گوناگون آغاز می‌بخشند. همین است که دهقانان و خوجگیداران در شهر لیوکان با استفاده از روزهای آفتابی منطقه با کشت پنبه‌دانه آغاز نمودند و کارهای صحرایی با مرام ادامه دارد. در شهر لیوکان موافق دورنما 1080 گکتار کشت پخته معین کرده شده است. امروز خوجگیداران شهر با کشتی پخته آغاز نمودند که در شهر زیاده از 48 خوجگی‌های دهقانی موجود میباشد که در همه خوجگی‌ها کشتی پخته آغاز شده است. امروز همه خوجگیداران از هوای آفتابی استفاده کرده کوشش میکنند که هر چی کشتی پخته را زودتر به انجام رسانند. چنانه که خود مسئولین میگویند با نظرداشت طلبات قاعده‌های آگروتکنیکی انجام دادن معرکه کشتی پنبه‌دانه زمین‌های کورم در شهر علاقه نرم و آماده گشته است. از این رو آنها تلاش دارند دانی امید را هر چه زودتر به زمین بکارند. در حدود جمع دود گلیستان میدان عمومی 1460 گکتار زمین کرم آبی موجود میباشد. از این همساله در حدود جماعت 1080 گکتار کشتی پنبه‌دانه
گذرانده می شود. شکلی که این حال می بینیم در حدود جماعت کشتی بمبندانه با سرعت رفته ایستاده است که تا به امروز زیاده از 300 گیتار کشت گذرانده شده است. باید گفت که سمت اساسی فعالیت خوجگی دهقانی برکت همکاران جماعت دهات گلستان شهر پختکاری بوده. دهقانان و سهامداران آن محض توسط مهنت صافدلانه استفاده تجربه پیشقدمی ساحه انتخابی درست تخمی هم مسئله حاصل دلخواه به دست می آورند. نوع پخته فلش این سال کش کردیم، سال گذشته هم همین کش کرده بودیم تو 42-45 سنتی حاصل گرفتگی بودیم. این سال هم همون نوع کار داشتیم. به خاطر که حاصل نوکی زیاد داره هم تخمی پیش میپزده دوری بعد نمیکشه. در تمام خوجگی‌های دهقانی حدود جماعت دهات گلستان کارهای صحرایی همین گونه با مرام رفته ایستاده است تا کشاورزان و پختکاران توانند هر چه زودتر دورنمای کش را به سامان رسانند. در ناحیه واسع کооператив استحصالی به نام سید احمد کمال یگانه خوجگی می باشد که فعالیتش به ساحه گلپروری روانه گردیده است. امسال در این خوجگی با استفاده از گرمخانه ها نمودهای گوناگون گلهای آرایشی پرورش یافته برای سبز و خرمگردانی میدان و باغ‌ها و گلگشت‌های شهر و ناحیه‌های منطقه استفاده می گردند. خواجه نظریف را در همین باره متوجه می شویم. این موضع پر از گل در ناحیه واسع است. سیر طبیعت این محیط در این روزهای فصل سال با آدم نفس تازه و روحی بولیده میبخشد. این زیبایی طبیعت در گرمخانه پرورش یافته محصول مهنت اعضایان کооператив استحصالی به نام سید احمد کمال میباشند. گرمخانه در دهه اتفاق دهات توگرک واقع بوده. مساحت درازی آن 100 متر و پهنایش 50 متر تشکیل داده جای خالیگی ندارد. در هر یک وجبی آن گل پرورش مییابد. 1,600,000 دانه گل است در این پارنیک. ما در گرمخانه گل‌های پیتونیا، سالویا، تگز بانان، تگز شارکوی پرورش میکنیم. این گل‌ها با مقصد زیبا گردانیدن محیط طبیعتی نه تنها این موضع بلکه کوچه و خیابان‌ها، باغ و گلگشت‌های شهر و ناحیه‌ها اینجا شنانیده شده پرورش می‌یابند، میگوید گل احمد کمالوف. کارخانه‌های خود شخصی و اینجا طلبات شده زیاد شده روز به روز فهمیدن که اینجا گل هست. اکی چیز نو سرشیده است مدام. بسیاری آدم‌ها نمی‌فهمیدن همین چیزا. بازار در برآوردن که همین چیزا مردم بینه همین چیز به مردم دقت شو وقتی جلب کنه. یا علاقه اومده سن آدم‌ها خریداری کردن همین گل. این سال را می‌بینیم اگر که درآمد خوب بگیریم آینده ممکن که با زیادتر کنیم مساحت پرنیک و گرمخانه‌مون کلانتر کنیم با یگان تعداد بسازیم با گل زیادتر کنیم. استحصال شو گل‌های نوی بهتر شو آوردن در کار با. ایده خوبتر شد که همین خریدارا بسیارتر شوند همین چیز کتی برای زیبایی کوچه‌های شهر ناحیه‌ها. در ناحیه واسع کооператив استحصالی به نام سید احمد کمال یگانه خوجگی می باشد که به ساحه گلپروری مشغول می باشد. از درآمد گل خوجگیداران امسال سمت فعالیتشان را وسیع کرده استفاده گرمخانه های نو را برا ماندند. در دهه توگرک در این گرمخانه هم گل شنانده پرورش کردند. امروز مسئولین دیگر شهر و ناحیه های جمهوری به ناحیه واسع آمده از اینجا گل میبرند. شهر کلاب اومده برای نوروز برده است و با فرمایش گرفتگیم برای شهر دوشنبه برای باغ‌های شهر دوشنبه گرفتگیم اونجا روان میکنیم و بعد منطقه ناحیه‌های کلاب. در کооператив استحصالی به نام سید احمد کمال برابر استفاده گرمخانه همچنین خوجگیداران پرورش گل‌های سربرگ را برا ماندند. در این موضع 60,000 گل‌های سربرگ پرورش یافتند. غیر از این خوجگیداران در میدان 1 هکتار علف طبیعی گازون پرورش نموده در سبز و خرمگردانی موضع‌های طبیعتی میدان‌های فراغتی استراحتی باغ‌های شهر و ناحیه‌های کشور سهم ارزنده گذاشته ایستادند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо истифода аз имконоти мавҷуда барои беҳтар сохтани вазъи иҷтимоии донишҷӯёни шаҳрноияҳои дурдасти мамлакат тамоми тадбирҳои муҳимро амалӣ менамояд. яке аз чунин тадбирҳо ин таъмини донишҷӯён бо ҷойи зист дар хобгоҳҳои назди муассисаҳои оливу касбии мамлакат ба ҳисоб меравад. аммо аз каммасъулиятии баъзе аз масъулони хобгоҳҳо донишҷӯён дар ҳолати душвор зиндагӣ мекунанд. чунин ҳолатро 3 моҳ қабл ҳамкорони мо дар хобгоҳҳои коллеҷи тиббӣ ва коллеҷи омӯзгории шаҳри Бохтар мушоҳида намуда гузориши таҳлилӣ омода карда буданд. ҳамкорони мо Хуршеди Абдуалим ва Толиби Сайф хабар медиҳанд ки бо гузашти 3 моҳ ҳолат дар ин иншоот қариб ки бетағйир боқӣ мондааст. акнун сардиҳои фасли зимистон паси сар шуду ҷои онро наҳкати баҳори нозанин иваз намуд. инро аз сабзаҳои баландшудаи назди хобгоҳи донишҷӯёни коллеҷи тиббии шаҳри Бохтар пайхас кардан мумкин аст. акнун ҳолатҳои сар додани сӯхтор дар ин муассисае ки 4 ошёна дораду дар 63 ҳуҷраи он 210 нафар донишҷӯ духтарон истиқомат мекунанд аз эҳтимол камтар аст. мо дар гузориши дар фасли зимистон таҳия намудаамон гуфта будем ки новобаста аз сардиҳои шадид ҳолатҳои бехатарӣ аз сӯхтор дар ошёнаҳои хобгоҳ ва ҳуҷраҳои донишҷӯён ба талаботи бехатарӣ аз сӯхтор ҷавобгӯ аст, аммо ба ҳолати санитарию эпидемиологӣ дар хобгоҳ таваҷҷӯҳ камтар равона гардидааст. ҳамчунин дар ошхонаҳои хобгоҳ оддитарин қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ риоя намегардиду деворҳои ошхона хароб, чангу ғубор дар болои мизу курсиҳои он ва роҳравҳо зиёд аст. бо гузашти на чандон вақти тӯлонӣ роҳбарияти муассиса ба ин мушкилӣ таваҷҷӯҳ карда камбудиҳои мавҷударо то андозае бартараф намуданд. имрӯз дигар дар ошхонаҳо партовгоҳҳо пур нестанду осоре аз чангу ғубор ба чашм намерасад. деворҳои харобгашта таъмиру навсозӣ шуданду хатҳои оби гарм дар ошхонаву ҳаммомҳо ба пуррагӣ таъмин. вақте ки телевизори Сафина омад моро камбудиёмонро мақсад ба навор гирифт, мо хай ба муддати кӯтоҳ мо камбудиёмонро ислоҳ кардах. кухнии хобгоҳи мо камтар аз ҳисоби об вайрон шуда буд. мо хай дар муддати кӯтоҳ уро камбудиёро ислоҳ кардем. хобгоҳи донишҷӯёни коллеҷи тиббии шаҳри Бухтар бошад. як қатор камбудиҳое ки буданд онҳоро бартараф намуданд. он қуттиҳои паспортовое ки буданд масъулини хобгоҳҳо сари вақт онҳоро кашонида ва безарар мегардонанд. инчунин нуқтаҳое ки таъмирталаб буданд ба таъмири косметикӣ ороишӣ гузаронида шудааст. мо аз шароити дигарбораи коллеҷи омӯзгории шаҳри Бохтар низ ки қаблан меёру талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ва вазъи ногувори санитарию эпидемиологияш бо ду по мелангид дидан намудем. дар гузориши қаблан таҳия намудаи хеш мушоҳида гардида буд ки дар ин хобгоҳ оддитарин талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор риоя карда намешаванд. гуфта будем ки ноқилҳои барқию урёну овезонро дар ҳар як роҳраву ҳуҷра вохӯрдан мумкин аст. ҳарчанд аз санаи наворбардорӣ 3 моҳ сипарӣ гардида бошад ҳам танҳо қисме аз ноқилҳои роҳрави ошёнаи дуюм беҳтар карда шуданду халос. аммо маъмурияти хобгоҳ аз беҳтар шудани ҳамаи камбудиҳо ҳарф мезанад. вақте ки телевизиони Сафина омад ба навор гирифт, эродое ки гирифтем ҳама эродаро бартараф кардем. аксарияш кардем, сӯз кардем. тавре мо ба навор гирифтем дар аксарияти ҳуҷраҳо ҳамун симои ки пештар мо гирифтем имрӯз боз охӣ ҳаст. дар ду моҳ чаро ислоҳ нашуда? ҳамо аксарияш ки супорӣ шудем ки ҳаморо бартараф кунем, мо ҳаморо кардем. хобгоҳ дар синус аст бародар, ира бояд чапа кунам. чапа кунам дар синус дар нақша нест. вақте ки борон меборад ё шамол мешавад барқоямон зуд хомӯш мешаванд. боз баъзе вақт аз об танқисӣ мекашем, обҳоам маҳкам мешаванд. дар ошхонаҳо оби гарм нестанд, вале дар ҳаммомҳо ҳама 24 соата истифода мебарем. дар гузориши қаблан таҳия шуда зикр карда будем ки макони тақсими ноқилҳои барқии муассиса дар ҳолати садамавӣ қарор дорад ва чунин беэътиноӣ эҳтимоли ба амал омадани сӯхтор ва таҳдид ба ҳаёту саломатии донишҷӯёнро дар пай дорад. аммо то ба ҳол ин мушкилӣ роҳи ҳалли худро пайдо накардаасту масъулин аз рӯи маслиҳати нозирони барқ кор гирифтанд. фаҷар меояд худаш омада буд қатъи электрикмон ҳаминҷа гуфтанд ки латтаи чиз чӣ мегӯянд занонӣ клиёнкагӣ накунед латтагӣ кунем гуфта буданд. ин солҳои пеш ҳама хел буд. ин намонист ман вақте ки ҳаминҷа кор омадам ҳамин чиш дар ҳаминҷа мондагӣ. хабар дода будем ки дар ин шабу рӯзи сардии фасли зимистон дар ҳеҷ як ҳуҷраи хобгоҳ печҳои гармидиҳанда вуҷуд надошт.
آن وقت دانشجویان از بیان اندیشه جهت مشکل‌های جای داشتهشان خودداری ورزیده بودند. همین یکی از دانشجو دختران جرأت کرد و چنین گفت: زمستان گذشت آنها در خنکی با پیچکه‌های تامین نکردند، با پیچکه‌های برقی آنها در زمین خنک در خونگی‌های زمستان باشد در خوابگاه از درهای خوابگاه شمال خنک می‌دراید، دختران بیمار می‌شوند. ما می‌خواهیم که همه آنها برطرف گردند. رخت‌های خوابی که ما در آن زندگانی می‌کنیم به طلب‌ها جوابگو نیستند. از سال‌های پیشینند قریب که در یک هفته دو هفته چند مرتبه میشکنند، نوبتداران خوابگاه آمده ساز میکنند. ما میخواهیم که در خوابگاه زمانوی زندگانی کنیم، به همه شرایطها به ما مهیا باشد، جای درس تیار کنی داشته باشیم، از یگان چیز تنقیصی نکشیم، دختران خوابگاه با رخت خواب تامین شوند. همزمان خبر داده بودیم که در آشخانه خوابگاه برای آماده نمودن خوراک دانشجویان از هر گونه اسباب و تجهیزات برقی صدموی واسطه استفاده می‌نمایند که خلاف قاعده‌های بخطری از سوختار میباشد. خوشبختانه در روز نوارگیری ما چنین اسباب‌های برقی وجود نداشت و به جای آنها یک دستگاه نوی برقی نصب شده است، اما حالت سانیتاری و گیگینی خوابگاه همان به تغییر باقی مانده است. از سببی که بینای خوابگاه دانشجویان کالج آموزگاری به نام ناصر خیسوی شهر باختر با تعمیر کلی احتیاج دارد و طلبات‌های سانیتاری و اپیدمیولوژی جوابگو نیست. ضمن صحبت مأموریت مؤسسه ابراز داشت که بینای مذکور در نقشه شهرسازی افتاده است و چند است که به آنها تأکیدی از فعالیت باز داشتن آن را میکنند. به این خاطر آنها دست به کارهای آبادانی مؤسسه نزدند، اما از چنین تصمیمی که یک سال باز روی کاغذها دور میزند و صدا میدهد یگان بوی امید هم نیست، زیرا تا آن زمانی که این بنا همچون خوابگاه اساسی در استفاده دانشجویان قرار دارد باید در حالت خوبی به خطری از سوختار نگاه داشته شده وضع سانیتاریش رعایت کرده شود، چون که صد راه سوختار و اوج بیماری‌های سرایتی را با چنین وعده‌های خشک و خالی گرفتن نشاید. از 30 مارت تا 2 اپریل سال 2022 در جمهوری تاجیکستان، روزهای کینوی جمهوری ازبکستان، روزهای کینوی جمهوری بلاروس، شورای چهارم دیرکتوران کینوستودیوهای اتحاد دولت‌های مستقل و گرجستان و سینما جایزه ملی تاج سامان برگزار می‌گردد. وابسته به این در مؤسسه دولتی تاجیک فیلم نشست مطبوعاتی برگزار گردید. موضوع را همکارانمان ادامه می‌دهند. در نشست مطبوعاتی به مناسبت روزهای کینوی جمهوری ازبکستان و جمهوری بلاروس در تاجیکستان، شورای چهارم دیرکتوران کینوستودیوهای اتحاد دولت‌های مستقل و گرجستان و سینما جایزه ملی تاج سامان، نمایندگان و رهبران کینوستودیوهای این کشورها اشتراک نموده جهت تقویت همکاری‌ها عاید به فیلمبرداری مشترک مبادله افکار نمودند. گفته شد که هدف از راه‌اندازی نمودن این چرابینی‌های فرهنگی رشد مناسبات بین دولت‌ها در بخش سینما و دستگیری جوانان میباشد. Мы хотели бы у нас состоялся совместный копродукции, и мы хотели бы поддержать наших молодых, чтобы они могли дальнейшее и развивать, и делать хорошее кино. طور در نشست ذکر شد شورای دیرکتوران کینوستودیوهای اتحاد دولت‌های مستقل همکاری را در ساحه کینماتوگرافیا بین دولت‌ها تقویت بخشیده در سمت حل مسائل‌های همکاری، تبادل تجربه در فیلم‌آفرینی معاصر مساعدت می‌کند. این شورا فعالیت و نیروی ایجادی و تکنیکی کینوستودیوها را معرفی و برای آفریدن فیلم‌های مشترک در آینده همکاری‌ها را توسعه می‌بخشد. Государственным киностудиям ставится задача не только снимать кино, но и заниматься воспитательной работой, заниматься социально значимыми проектами, идеологическими проектами. То есть мы все стали перед дилеммой, как существовать. И вот мы, когда встретились на фестивале, мы решили, что нам надо объединяться, разговаривать. در نشست همچنین عاید بر روزنامه برگزاری روزهای کینوی بلاروس و ازبکستان معلومات داده شد. طبق اطلاع مسئولین چهاربینی تا 2 اپریل در کینوتئاترهای نوروز، وطن، زبونیسا و به نام طاهر صابرو شهری دوشنبه و اینچنین در شهرهای باختر، خوجند، خوروغ، حصار، راغون، نورک و فیض‌آباد از جانب نمایندگان دولت‌های بلاروس و ازبکستان 5 تای فیلم‌های گوناگون ژانر نمایش داده می‌شوند. Мы объединены идеей создавать совместные фильмы. А это очень важно. Важно через эти фильмы показать ту дружбу, историческую дружбу между нашими странами, между нашими народами. در انتهای نشست مطبوعاتی نواری کوتاه دایر به فیلمنامه فیلم هنری تاریخی جامی و نوایی که از جانب سینماگران دو دولت تهیه و به نوار گرفته می شود نمایش داده شد.
мактаб интернати давлатӣ барои кӯдакони имконияташон маҳдуди шаҳри Хуҷанд ба номи Сироҷиддин Тоҷибоев аз зумраи муассисаҳои иҷтимоист, ки фаъолияти он дар доираи дастгириҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хуб ба роҳ монда шудааст. Дар ин муассиса зиёда аз 200 нафар кӯдакон ба таълим ва тарбия фаро гирифта шуданд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони минтақавии мо. мактаби интернети давлатӣ барои кӯдакони имконияташон маҳдуди шаҳри Хуҷанд ба номи Сироҷиддин Тоҷибоев имрӯз фаъолияташро дар сатҳи зарури ба роҳ монда, тибқи оиннома таъминоти мактаби интернет аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд роҳандозӣ шудааст. дар муассисаи мазкур дар соли хониши 2021-2022 238 нафар кӯдакони имконияташон маҳдуд таҳсил дошта, аз ин 53 нафарашон ба таълими хонагӣ фаро гирифта шуданд. طبق نقشه تعلیمی روز گذشته در مؤسسه درس نمونوی از فن خوانش با اشتراک خوانندگان صنف یکم و دایر گردید که در آن رهبریت مکتب اینترنت، نمایندگان شعبه معارف شهر و آموزگاران صاحب تخصص شرکت ورزیدند. پیوسته آموزگاران مکتب کوشش می‌نمایند که گرچند خوانندگان ما امکانات محدود داشته باشند هم، لیکن عقلاً از طرف علم و معرفت قدری هم باشد برخوردار شود تا آنها حس کنند که در چنین یک دولت حقوق بنیاد دنیوی زیست و زندگانی میکنند و آنها هم انسان‌های کامل حقوق جامعه هستند و من باوری دارم که البته که مکتب ما بسیارتر در رویه کسب آموزی فعالیت برده ایستادند، امروز یک زینه اولی تحصیلات را از خود کرده ایستادند و آینده آموزگاران ما حرکت میکنند، کوشش به خرج میدهند که عقلاً آنها را در راه کسب آموزی نهایت هم تربیت نمایند. خوانندگانی که به مکتب اینترنتی مذکور قبول کرده می شوند طبق خلاصه طبی مرکز روانپزشکی ولایت سوغد عقلا ضعیف بوده. آموزگاران صاحب تخصصی مؤسسه کوشش به خرج می دهند که این کودکان را همه طرفه به تعلیم و تربیت فرا گیرند. در قطار دیگر مکتب اینترنت های قلمرو جمهوری، مکتب اینترنتی دولتی برای کودکان امکاناتشان محدود شهر خوجند نیز تحت توجه و غمخوری پیوسته دولت و حکومت قرار داشته برای به تعلیم و تدریس فرا گرفتن آنها کاربری موافق مطلب به راه مانده شده است. سازمان عمومی جهانی تندرستی از کاهش یافتن شماره گرفتاران کرونا ویروس در جهان خبر می‌دهد، ولی با گفته متخصصان این سازمان حالت‌های فوت از این ویروس